በየዓመቱ በሚወጡ የኢኮኖሚ ሪፖርቶች ቡርኪና ፋሶ ደሃ ሀገር ነች፣ ማሊ ደሃ ሀገር ነች፣ ኒጀርም ደሃ ሀገር ነች ማለት ያዝናናቸዋል። ቡርኪና ፋሶ is the poorest country, Mali is the poorest country, Niger is the poorest country. We are ranked among the last. If we are as poor as they say, but እሺ ይሁን እንደሚሉት ደሃ ከሆንን እዚህ ምን ይሰራሉ? በቃ ይውጡልና። ለምን ለቀው አይወጡም? Why don't they want to leave? We take the case of Niger. For over 40 years, some countries have been exploiting uranium to produce energy for themselves. ኒጀርን ተመልከቱ። ለ40 ዓመታት አንዳንድ ሀገራት ዩራኒየሟን ወስደው ኤሌክትሪክ ኃይል ያመርታሉ። ከኦቶዋ እስከ ፓሪስ ያሉት ጎዳናዎች ሁሉ መብራት አይጠፋባቸውም። በኒጀር ግን ጨለማ ነው። ይህ ነው እየሆነ ያለው። But in Niger it's darkness that is served to us. When you go to our states, our lands are riddled with holes everywhere in